mo akwaba na wasesa wo fidie ne da Adom TV bedwam health tips na yede ebrewo medi de afia amankwa tamaklo meda se na wotwe mu yese ye kasa fa frequent urination ho obi odwonso ntentem akora na apene ni nya ye beka ho asem na de eba fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma na yede ebrewo Dr. Duboaten ankasa wa ha yene ne to aye nkomo iso dog na so yemo akwaba ne na sepa ede ne be mo bi adwonso ntentem yo de be sade isika ye no Johnson ntentem ya de a obi a kobro so ana akokoye wo hawo na mpem ebire no a se question abusa no obi wo ho a na de enti a e ma Johnson ntentem no ye ne lifestyle ana se yade bi na akofa sa de na ba obi wo ho na oba beda ebia ono nsuo bebre shenafu ana obi a wonom nsa okay wo obi a wonom nsa kese pa obeda no bonsa anadwo wanom nsa bonsa obedwonso saa eno no ema bebre no a etimi ekonya saa wa hawo no a etesa obi susu wa de ema ne de no eba eyese yade bi efe ne se kidney yade eso no bia ne se de ne kidney yade esi eye ne fa especially mo nya kidney infections no one of the signs no eyesa ade no se be mo adwonso ntentem obi konya yade bi efe ne se cystitis ye beka se yade a o bladder no aye inflamed bladder no ne de ne se wo se store jonso obu an bladder no aye weak intimi store jonso jonso begu mu no na asigna adwene no a kire sa aye ma to say say ni peda seni no because kidney no dey all the time no efin no a defini free de fa ureter begu bladder ni ntika bladder no dey kotokuo a wo se ka ye man sa nanka adwena signa nanka aba obu an dey begu mu no na wo se signa bladder no problem wo ho cystitis eno no timi de Johnson tentem ba obu an na nnuo bi a wonom hu sunsanso eno so etimi ko cystitis ba obi wo a nane de no diabetes yade e fense diabetes sichire yade obi wo na ne hu sunsanso a ne de na eda ne ho adie na akofa yade e fense cystitis no aba besue no obi so wo na de no emanyemo a especially from their third trimester to say omafu no from 6 months going no ya na pressure it put a lot of pressure on the bladder enti e ma e wo sa atibia ni mu no bebiri no asoso no etimi enkonya Johnson tentem no etimi konya oba na be ma wanya infections wanya bibi afensa urethritis na just say urethra no inflammation abam no so the best signals wanya sa ya de no Johnson tentem no so etimi de ba ana se obi wo kra no a mema ya bibi afensa prostate enlargement ana se prostate cancer no so etimi mpem bebiri no ano eno so etimi ekofa saa wo yeli eba besue enti ya kasa Johnson tentem no a emane nya wadwen se o me na medem ho na Johnson tentem a we de se nya yi agibi ha yade bebiri se de mese bobodin yade bebiri no ekwan ya da yade ne da ne ho adi eye se be mo Johnson tentem enti wo de na wo hu ne sa bia na Johnson tentem na Johnson no na nya tra keke anadwo how wonna we are so no how daily life there is a cause of it obehwemu no na any of these conditions here mabobosu yi na this o how no ma wo Johnson tentem di wo in such condition ni bia obetimi aba endpoint homeopathic clinic na ya check ahwe at the property ma wo Johnson tentem number endpoint obi okumase takrade tachiman obi o tema committee 22 na hansa na spinter shell signboard esiama na your number betimi afre no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Yada say Dr. Duboaten na yetene kan ochlan so kan ye ho e sa de pache ye ne nkwa hodin e wo ho a frequent urination ye beto